emense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boyigo kire chichi brand ao ekyo kire chingiya kirage kirangi chiga nigo kire chibirengo ao punabono mbabwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boyigo kiriya chia mache inyuranga kirangi chiga nigo kire kurwase kire cheri guririke irya gatigati wekali guri irya bantabati boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya kirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboyigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Buya kegima mogorobingi omwanchu muligelio Getsembe television andonsi asore as chinse nyoinye chiense gongo kwaligania senchira ya bena se omukubyo igobono guse Jumapili ya rero kama kawa kama dawa kene kionga chinsa ibire eyengetsembe TV kionga kiamwa mugusi alia toete chinguru ngati nabarai au bakisiasa babeire bagukwanira siasa ebatungeti ekionga ngo chakere asense meri yebimanyirerio igakuru kwa Ven Nyaboke nchenkuru kwa nga Authentic Dennis Ouru. Abarai balibare ase serikali nigo bagendete kubulia balibare ase upinzani gutika gwaka siasa asichinga kichiga chiabono na koena na dibagasi balibacholire bakole mirimo kulinde balia bare asense moyende ya upinzani igo bagotebanga mwatumigire mono goika tukwane barai abo nigo bali gukwana asense meyemo unatukumanyiguano muri kitso Daniela Ontiri Nasu mwega wa matanga yulenge boko mwenia Mama Trufena gekono nsembe ase kenyero ya taracha imeyagia nchere nyeri bari chache kaunti ya Kisii yule magukuru moske okengo nyambane yule omwana siasa na gokole meremo ase Communications Authority Mwego yo nigo ikirenwa no mubaro manene bobomenyi na barai gati abo Moske Charles Chwe Matoke Moske Dio Kenyarang kurase ward ya Kitutu Central
Moske Amos Onderi kurwa hase wodi ya Bokimonge gati ya barayi banda bange nichinga kicho bamuteba nyegosira kubo mongino olenge bomukya na olenge kurandia obwanchani oyo magukoro nanda nganjete sana wono mwarorire omenyere myaka emenge sana orutari ororedio ruya nonyenche unango pima iga na onda ike angaria ukwana chinga kicho abarayabo nigo basingirira kurario murembe ugosabirense ya Kenya nigati yabo boigo bagikere chinkwana cy'umurai bwense Dr. William Ruto igoro yogwa kwa basae bekegori gya genzi amasasi chinkwana chigendrete kumusa ebirengereri binge kurwa sabu bwatani ao engakie nitenene nyari bari masaba abatondo n'abantu abatondo bari mahate nende bakabapa karugoro ibona ite munya gonsabera gosaba boka nasaba jetini ko ligende mata ngakiri na gitu bogana lakini ka unatokona gusaberana tokomanya kengo naro nino account nene ntokomanya tikatona gusaberana tusabera maya ainde ko basaba to saberense yaito ya Kenya tubogi mabwa kongire nimanye tabona bakire serikali na ine ngoterwega amangana amange tikatotige tubwaterane tutwarense yemo ebwatubuya ya Kenya, unity. Now, peace is the most important thing that you can have as in the Yons. As much as Tora Tuare a descending voice, yes, Rekali Yega, Tiatoira Morasa Mandamano, mostly Valia Bana Baitore Nairobi. And again, the Tora Kore, Nogo Savera Serikali, Ere Yeti Boniga, so that God can help us, maybe into Biora Robe, Wogimaboka Nyeke, so that we continue as normal. Tembrego tua tomana komino kesto komino kagotimo maiti. To yangara musi to banye murera tua. Ewa kanse mureka monda ko kamesa tagite. Ya tora ila ngara na para ni rimwa. Ana baitu kiraba kora maandamano. Njatiye kurigwa abana baitua. Igege totogo sama ense to ya Kenya. To tiga tusabe Nyasaye erinda abana bakora maandamano. Onye bakora tigabakore lakini chiguni mchitoka chikwanda kuburukana abana bajya kusali bitu by'abantu asense mwende umuske Josephat Sagero kurwa Nairobi Rivers nigo enyora hasa kongu ne chingaki chinkongu boigo chingaki hatura uyu kabero mwaziri w'uburendi bweme Dr. Fred Matiang'i unangaki tichiraika akubwatesigwa ekyo kerera abamenyi kumwogerera kwirira ubutore nkwana Oikamorengereri Matiang'i ninje somete nere ninje mumanyete igende bana batama Matiang'i oikamoire ngora ati pomo ngati oyororo asenyake yebere kabaragero nokengari onde Paulo Nero ya president anyaka kakuri Mantegi Karuga tafadhali karabu chinga kicho boigo oyo kabiro mukansura Moske Jackson Ontegi kurwase kiama kia ODM niko boigo harinwa libaga lyogokwana asumosangirikano yo uyirena goikaransa yakore kiagikirigwa nabarayaba kero umuntu ayeguribaga aoni kinyanya kiaye kero umuntu ayeguribaga express himself bionye gosiekera abantu banenga nyarebe na asure nyarebe segitiri gokonya bane Matiang'i gara akwano alia abantu batete Matiang'i bayo kwara yore president abantu eboga wende abasanu yabo from Nairobi bayo kwara about the president bantu batete mangana president bantu batete mangana Matiang'i even me I will support Matiang'i kiagana manyindo ODM ndurega so ngokana ndisabona abagusibonse bateke to support Matiang'i namagega yaye gati yabasaye abatema kumokwana bwe Moske Fred Matiang'i niko boigo bamenyokiwa na goseligwa kurwa sumosangirikano nkurubaderege taseni kiagatembe kuriga se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri wa manyete a constitution neto ate freedom of expression go say freedom of speech
gichunda tarara munde nabo kiroyo magwente kwa guri bagari yaye akwane kulinde naro kugukwana kwararenda ng'angi utegete gukwana naga usatete kuyakwana narari ambia mono muri kwitwa Daniel Ontiri kurwa asenseme yinoroboturu asinchira yobuikirano kurwa butogande paka Nyamira se ward ya township ase omusike Duke Masira akogamba bunenchira yemo kagendera gokonya abantu bamenyete no borema omu MCA bwenseme iyo omusike Duke Masira ni gagendete no murobero iyo bokonya abatakwinyara gukwana chinga kena na wheelchair ase nkaya Sabina Mugaka oyo obwate omwana omenyete no borema murugi bwo mu MCA iyo omusubati Catherine Mura niga enekiribuna nigo baguchikugendera kubasira abange buna bayiga bunenchira yemo yokone kingana barabo nkuinyuru bale njengore neri ngambu yamono so musimi woto Duke oyagi Masira ne kasini yane wono omwana uyo mulemavu buna mono mwajire angote Duke itagende na ndobere gakonya abantu abange na ndagende kokonya na Nyasaye ende kumusesenia na asa gutachata cyo bunyansi bwagororoka otwachare rasingincho yokonya omwana omulemavu oyo tari kunyara gutara twamuretere wheelchair mushimi oito abeiro ibo musada omonene asa abantu baito ba township yakwera abantana baromba twanchete ngokonye turari asto kunyara na kera abantu bakurangerio opokonye no turasi bari ngotene turi na barabu kwa no mwana last time twamuretere tekero lakini twanyora giasarikire takunyara kugitumia mungino mwabagate bagakyo mugambe kero kiri mwangete giasarikire na no mugambi orangambia amakorere replacement omoretere kende kinya noni na murigereria korendo omwana bunoye tari gasiraisi ne gasiengo lakini omongina togotete Nyasaye gokonya na ndagokonya omongine chisemi gasi yokora Nyasaye na maitira na koiranirie aso gonkonya agenderera gokonya abandi bachandikite muno mwana nche nabere ngwakira Duke esimi botuko ni mwakira butuko goikapi kesimi yane omwana oyo rwarite no mwana no yone nero ngonye tekerogo last time nandiki abire gekogota lakini ngamwakira esimi agante ibirgo ikankonye kerogo na mwakire mbiya mono na ndetaba taba muna ninchi bikawo konya nenda konye bande bonse na mwakire tingonyara kumwakira asanti enini kumwakira asanti enene kegima Nyasaye mokonye timboti kende namoe lakini Nyasaye nero ramokonye mire mubune iyo nereta kire service to humanity ni service to God bia mono bono mu MCA Duke Masira kirotoko konya bamindu chinga kibune chiga oikuo na kuoko mokorera Nyasaye kurugabwo omo deputy president Abraham Kithure Kindiki nigatebere buno muruberio osha nogendrete gokora emirimo buya boigoni gababuliri abananchi kutasiererio muruberio iyo na kwene kinga nkweliki bale bonsi obokongo gosoborwaire butarabanyora. Awali wananchi wengi hawajakuwa na bima ya afya. Hatukuwa na bima ya afya kwa sababu NHIF haikuwa inakubalia wewe kama hauna kazi ya kuajiriwa ya mshahara ama hauna biashara, NHIF hawangekubali ujiandikishe kwa sababu hawajui vile utalipalipa hiyo malipo ya kila mwezi. Ndio Rais Ruto amebadilisha mfumo, tukaondoa ile NHIF tukaleta taasisi mpya ya SHA ambayo itapatia bima ya afya kwa kila mwananchi. Uwe uko na kazi ama hauna kazi, uwe uko na biashara ama hauna biashara. Na tukasema wale watu wako na pesa mingi, wako na mshahara kubwa, wakatwe pesa nyingi kidogo. Wale wako na pesa ya katikati wakatwe pesa kidogo, na ule hana chochote cha kukatwa, ile pesa ambao wale wako na pesa wamekatwa itumike kulipia wale ambao hawana uwezo kabisa wa kulipa kitu chochote. Ndio tuwe na nchi yenye usawa. Mimi nashukuru sana wananchi wa Kenya, nashukuru sana wana Kiambaa na Kiambu kwa sababu Kenya mzima sasa tukiongea, watu ambao wamepata kadi ya matibabu
ni 25 milioni 25. Hiyo ni kama nusu ya watu wote wa Kenya already wamejiandikisha kwa SHA. Na Kiambu County, mimi nashukuru county government, nashukuru wale wengine wote ambao wamehusika. Kiambu County 1 million people wamejiandikisha. Wamebaki 1.4 million kwa sababu population ya Kiambu ni 2.4 million. Nusu ya Wakenya 25 million wako na kadi ya matibabu. Na ndio tunasema tuendelee na hiyo 2 term, ndio tutoe idadi ya watu ambao wako na kadi ya matibabu ambao 2022 walikuwa only 8 million under NHIF. Chinga kichichio umo Deputy President Muske Kindiki usingerere goteba buna chinga kichia siasa tichiraika ni chinga kichiegasi kurende siasa egoika na barabumbake siasa. Wakati ni mfupi, ndio unaona sisi tuna focus na kazi. We are not bothered. Kuna watu wanataka tuingie kwa siasa na tunawaambia wakati wa siasa unakuja, there is no problem. Hakuna mtu anaogopa siasa. Sisi zote tumekuwa siasa, tujaanza jana. Tumekuwa siasa more than 20 years. Wengine zaidi. So wakati wa kampeni kifika tutanyoroshana maneno ya kampeni. Lakini kwa sasa hatutaki kuvurugana maneno ya siasa. Tunataka kusukuma KMTC ya Kiambaa ikamilike. Tunataka kusukuma ile polytechnic hapa TTI ya Wangunyi ikamilike. Tunataka hizo barabara Mheshimiwa Kawanjiko ameomba tuongeze ijengwe. Ama namna gani? Lakini wakati wa kampeni kifika tuingie kiwanja, kila mtu atoe rekodi yake. Kwa sababu hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Kila mtu atuambie siku ile alikuwa kiongozi, nini alileta hapa Kiambaa. Ama namna gani? Si hata mimi nitajieleza. Nikifika hapa mtaniuliza maswali. Ama namna gani jameni? Si wale wengine pia watajieleza. So msiwe na wasiwasi, there is no problem. Hakuna shida. Hakuna shida, tusitishane hapa kidogo na mambo ya bure. Kampeni kifika, kila mtu atatoa rekodi. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia. Mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hivyo? Omo Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi ni gaburirie abakenya kubwatia richiko onye tibagokire n'uburayi borororo. Mudavadi ni gaya kwana igakurwa samagacho AKICC asatebiruna nyuma yegeka kimya ketano abakenya gwika bagenda asobochori na onye tibaragokirwa n'injira barairwe bagwente kubunchuriria witira asekura eyire njira yekikatiba. I want to appeal to everybody that let us not imagine that there would be a better arrangement other than that has been laid through the Constitution of Kenya. If we are unhappy, the process of changing a government constitutionally is through the ballot. And since 1963, when we got independence, Kenya has always had its elections. We have never failed to have elections. And in 2027, we shall not fail. We shall make sure the country has elections now that the IBC is fully constituted. Over and above that, let me tell you that our Constitution predicts, it's predictable, it's written, when there shall be a moment to refresh the mandate or to renew the mandate or to change the mandate. It's known, it's guaranteed, it's in the Constitution. I want to remind Kenyans
that where there is an unconstitutional regime, to be more precise, a military regime, you will never know when the next election is. Because unconstitutional regimes suspend constitutions and then they rule by decree. And after we had our constitution, let us not allow a situation where anybody in Kenya rules by decree. It has to be constitutional. Museneta o Nairobi Edwin Sifuna ni gagendere kumomochia President Dr. William Ruto iguru ya mangana ya kwana bwangu iga iguru yabasa kuraswa maguru onyabago chiko gendera kurubikana na gusalie bintu. Nabo Sifuna bo igoni gaba mochiri bali bagenda kumwegerera umuraibu ensigoro ya mangana iyo asama mochiri omo women repo wajia omo subati Fatuma buna mbachi kumwibera President Ruto chikura chingaki obochori burachi guikirana. Na lazima tutasema haya maneno. Mimi nimesikia wengine wanatuambia ati kama uko na mashindano na wao uangojee tufike 2027. Lakini yule anatuambia hivyo, yeye hatupi nafasi sisi kufika 2027. Anakaa akipiga vijana wetu risasi kila siku. Ule kijana ambaye alichukuliwa Homa Bay, anaitwa Albert, akauawa na polisi. Yeye atakutana na wewe 2027 wapi na umemweka kwa mchanga? Sasa nataka tusikizane kitu moja. Nataka nimwambie William Ruto, kama sisi hatufiki 2027 hata wewe ufiki. Tusipofika haufiki. Nataka mseme asikie. Tusipofika haufiki. Kwa sababu inawezekanaje wewe unatuambia tukungojee huko na unatupiga risasi. Juzi rais mzima anasimama anaambia polisi atukiona mtu anaandamana wewe piga yeye risasi ya mguu. Mimi kama kiongozi pale Nairobi nimeenda Kenyatta wakati baada ya maandamano kuona watu ambao wamepigwa risasi kwa mguu. It is not something you want to wish on anybody. It is not something you want to wish even on your worst enemy. How can a national leader asimame aambie polisi wafanye kitu kama hiyo? Na hawa ni polisi ambao wanapiga hata watoto wadogo bunduki wakiwa ndani ya nyumba. Sasa unaambia mtu anapiga watu risasi ndani ya nyumba, ataona mguu wapi? Si atapiga tu vile anapiganga. Sasa tunataka kukemea rais, tukuambie boss, masaa yako imekwisha kwa sababu wewe umeshindwa kudhibiti taifa la Kenya, kazi yako ni kutuua. Namba 2, wale waandani wake wa karibu wanazidisha kutonesha kidonda, wanasema mambo ambayo haistahili viongozi kusema. Unaona mbunge kama Nelson Koech anasimama anasema wewe piga risasi vile itakuwa ikue. Na mimi najiuliza kuna mashirika hii Kenya kama NCIC kazi yao ni kuita viongozi kama Sifuna kutuharasi huko ati tumesema mambo mbaya. Sijaona wakiita watu wa UDA na marafiki wa Ruto waende wakajibu mambo ambayo yanasemwa pale. Kitu kingine, wewe unatuambia tungoje 2027 na marafiki zako wanatuambia mnapanga kuiba 2027. Saa hii tuko na IEBC. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi kama mtu ametangaza wazi kwamba anataka kuiba kura. Hawa jamaa Ethekon na ndugu zake wengine wameingia IEBC juzi. Waite hawa wabunge ambao wanasema wataiba kura kwa ajili ya William Ruto waweze kujibu haya maneno, kwa sababu sisi tunangojea ile siku ambayo tutapewa kura. Haki ya Mungu by saa 2 Ruto Gento gianza kirigoro yoroboti yoru nenchiro mulikito umo director ne Mike Willy a translate ya mangana yonsi na kulika bunoro jari getabu ase screen ya nga na kitura ike 2027 onye kugochika turaswe yani nga mangana yonsi Sifuna kwanire ero ya chenjiri yonsi ipi abeira ga statement ya kamo mangana makongubuli kurende na right chinsa chia tonjero kumanyia sekionga chinsa ibere udengenchere asige kagetari getambe igotogoswa sense merige ikaro abageni bane tayari baikirime ase studio ya kabere yango kwanira omusubati Melody Nyachoti uyuru mwanasiasa na bwego ntubwate political analyst akurukonga Nelson Gichana ntubwate ikijana barubaru gose AGNZ akurukonga Amos Kimori na bwego Pastor Ezekiel Sagana nerororo ku neutralize
kiregento ase nkwana ya lero ne nkwana utachie komisi kama kawa kama dawa igeikaro Jumapili na oturaiga senseme bimanyirerio noyo minto Ven Nyabuke senseme iriyo kwa nikinga chibicha na mariogi agoikira sencherengia noyo minto Tush Matundura amo now Mike Willy tosukatambe. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia aye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone